وبركاته. زمن توحيد كلام دفوتي هذا كبر دفوتي في جندر جلدين باتي جلد إن جاء يوفي الدكار تروك ويبذل مهارة من دمجل وان جعلنا كجوتي ركود جوتي على سوناكم ولا نمدو ولا بيت ولا جنار ولا جب ولا مورين أروان دمك على فوتور وطن دمك على جسد ستو بما ويسال تجري سفمك ميجتو بما وفي سالفياكمك ميجتو بتسكتو كيمالمك كل بما وفي جاتي جاجمك هاي هو دبكوين تاكو يجندلمك سونا خدكو هاي دنكي مك إلهي أسمانو جيليتكو تيرين أسمان إليه تيجان وكمبويتو مور gandu kumpitiro pewjo ɓaawo nanoro jiyo toɗo mawɗo e fibde wonde Allah subhanahu wa ta'ala ina woni dow danki mum ɗiɗɗuɗiɗi ina woniri heen jaati mum ina woni e kala ina woniri heen gandal mum omo tagi neɗɗo tawi mo anndi ko fittaani mum yewtanta ɗum omo ɓuri ɓallaade neɗɗo gaɗo ɗum daani hay ɓeyɗum lekol alaa sama sonaa taw mo anndi wonaa gabbel to nder niɓe leydi wonaa ko hecci wonaa ko yowi alaa heen ko woni so wonaa tawa ine deftere to Allah to laatu omo foti e dow danki hee omo hoyndi e laamu hee omo jogii yimɓe ɓurde moƴƴude sifaaji ɓurɗi toon o meeɗaa seetude hay sifa gooto e sifaaji mum o meeɗaani kadi seetude hay innde wotere e innde mum o ɓurinde sifaaji mum wona so tagaani walla innde makko wona puɗɗaani omo haaldiri e Muusa haala makko ko ngannduɗaa ko sifa jaati makko ka wonaa tago e nder tagoore makko o feeñan haare nde wonti conni Allah e mangu makko e fibde wonde Qur'ana ko haala Allah ka wonaa tagaa saka ka maayi ka wonaa kadi sifa ko tagaa saka wonata o. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Damal koor ka anndi noon koor ka ɓuri wurude Allah rentaade wadde tuuyooji reedu e kala gila peeral fajiri haa mutalnaani kañum woni dosgal nayi ɓale dosɗe l'islam sarɗiyeeji koor ka sarɗiyeeji baɗɗogol ko tabiddudal golle ɗum tabitirta ko cettugol nundirɗiro ɗiiɗe ɗe walla riiwentiiɓe yeewa hawnitengol ɓeyɗo fof amataa walla yaawa heɓa baɗe capantati so goto tagi waɗɗaaki e diɓɓe hoode sonaa toɓe wonaa yimmiɗo ƴewde lewru kono kanko jiiɗoo kam ine waɗɗiima soko maayirɗe tagaaji o tawi sonaa dane ko ɗagnan taw tagi nunduɗo walla jottanaade konngol ɓeydo njiino poti haalneede alma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Damal yaade dow wuro ene jogii leydi toɗɗaade e nder sunna ene jeyaa heen woɗɗude yimɓe so tawii ko ladde tan rentaare to hendu ardat jooɗaare deɓɓiɗe haa gasde rentaare nokkuuji cohrateeɗi ko wayno tufde dow laawol e lappi jawɗi jahoori yo rento kadi huccide walla rumtaade qibla tawde wonaa e nokku keblaaɗo en yiɗaa wadde suuraare waasde nawde toon ko waɗi innde Allah waasde hebbinde jejjitaade e janngude ko haalaa heen ko hono wiide allahumma inni a'uuzu bika minal hubuusi wal habaa'is mbiɗa mawla ma aan Allah e ɗi seydaneeji coɓɗi ɗi dewi e gori fof ɗum ɗo ko sooma naata heblode so yaltii o wi alhamdulillahi allazi adhaba anil azha wa afaani jettoode nde ngoodani ko Allah gittuɓe yam ko lorano ko hesni en yiɗaa joomum ɓura jottanaade koyngal mum nanal heblude pewtorde ndiyam walla ko momtorte hade hunyaade soko ndiyam en yiɗaa resaade hade laɓɓinaade renndinde kaaƴe ndiyam e naatinde heblode nanal yaltiri ñaamam tawii koye nokku keblaaɗo en yiɗaa laɓsinaade wondude e biɗgol e piɗɗugol ngol fahitaade e ottude seeɗa seeɗa haa ko woni heen ko yaltiri en yiɗaa taañoraade huunde laamɓe laɓɓinoone nde walaa hormaade walla ñaamateen walla gaañoode soko masiidu maniyu fiiriidu ƴiiƴam besi e taare debbo e caf e ngere ko ma ndiyam tan